Kardong pini bertar jikta pini prime time news chan bang pini li monitoron pi aprang si bertang ton pen chipajur midam de aprang bertang kong pi arjikta lakai ni di sama ahavar ki junalang kadure rat kaningri Bokajan Research Committee tumpen KLA tirika mamayapan kerap ki pejerdun Ngijang Karbi ang long indeng koresi hempu mukrang pira singjak karcomay pedopon. Bertang kung piar jik jada pit putot bertang tonpen cipajar midam snang. Indeng koresir kep Karbi lamed amay tirika mamaya tumapan Bokajan Youth Congress atumpen water tar pokep kerap ke pajerdon. Bokajan constituency ki parlo Bokajan Youth Congress Committee atul chipatir pipon pen water tar pokep Karbi lamed amay tirikap amay tumapan kerap pajerdam lake indeng koresir kep Karbi lamed amay bor nirja aklam arnam langki along kipa doji kewang jini phaing koi lapet ni phaing koi raketom ar koi nikan sudingira inkoresi aparmang Bokajan Youth Congress Committee mai pujon militeran pi Ong Chunbang Harsing Be Lapet Ari Sanghua Tumpen Berta Bachuni Pon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Ching Donalong Indeng Koresi Hempu Mukrang Pira Singja Karchomai Kipedopon. Pini Indeng Koresi Hempu Mukrang Pira Singja Karcho Kecheng Si Arni Lamakang Turponalong Mai chipa hempu pon akhai hemari terang mai pu hempu athoram kiriti amai ahen pensi chipa hempu pon lapang so hempu athoram alama kang turpon Karbi kurpho kurjan akuru saratum isi tungjang akuru sekari rong phar hamran hingi ejang akuru hemari tiso jurikendeng ketom kronjang akuru mongol singteran hamran li hanjang akuru mongol singterang langhin Ho li jangakuru mukim ingti hamren alang itu mahin pensi thorom alama ing turpon la sopi lama lamthe pinchong kurusa durmohan kramsa hamren ahin pensi thanpon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Lumpajong constituency ki paro lakhai ni disama rong nerke parada tum ki junalang kadure lasi prapjin pen Karbi Anglong autonomous council chari banga tumapan ki junalang ki mission awar sai ki pg aphan kachuning ripon lakha krenerke lumpajong sikari hanse polling station angkang ke paro lakhai ni disama ahavar ongdung arong jasemet ningkrengapor ki junalang kachinglu chingthi katora thedunga kisum chechak nang bomlang pinpur pon me Ningkan Crescer Kebra, Troxer Kebra, Nair Keb, Aningkan ASDC Karbi Anglong Autonomous Council, Kechari Bomahut, CDC Mai Pubarim Lun Se Timung Ningke Mepen Hidim Timung Arong Ihum Aringra Pilo, Pontala Sopi Madura Charia Song Atum, KP Pajer Pon Ave Pinlang. Lason Sit Don Pokep Aratum Labang So Ihum Vet Aringvila Langsi Jun Bom Lang, Arong Kaprek Lake Hemai Timung, Jor Timung, Sar Te Ingleng, Sar Te Inghi, Thon Killing Long Ki Be Pendang Lok Ong Dung Ning Kreng Aperlote Dong Chang Alang Kijun Kaching Luching Tipensi Aningkan Papar Bom Karbi Anglong Autonomous Council Thong Kep a Department Angbong PHE ta Isilo Tang Te Latum Tong Sai Kachilang Ki Oima Mate Rong Pen Sai Ki Krematum Tong Ki Krem Sai Oima Puta Cherok Tok Atadatuk Ning Jepon Nasi tim Karbi Anglong Prapchen Penon Kivangji MLA Kilik Aprang PHE Asai Pumate Department Atum Pingkat Pen Ringwell Nang Piserang Asante Tim Karbi Anglong Kejapon Along Ansose Ho Or Pitun Tulak Puta Havar Arat Ning Jepon Manja Pen Bertapang Dakpon Sonjet Tisu News 24 Karbi Anglong Ini berita lapan sikang toniklo, domai takmi kardom.